former MLA and MDC from Nongkrem, Lambor Malniang, today inaugurated the newly constructed office of the Thrang Kiew Cluster Level Federation (CLF) of 10 village organizations under the Smit Circle. The inauguration ceremony was attended by the Sardar of Dorbar Shnong Smit Pulun, Pinshongdor Lingdor Nongbri, along with other Shnong elders and representatives, besides members of various self-help groups. The office building was constructed with financial assistance amounting to ₹10 lakh from the Chief Minister's Special Development Fund, facilitated by Lambor Malniang. The CLF office is located at Smit Lomkansai. The new facility is expected to strengthen the functioning of the cluster level federation and support the activities of self-help groups and village organizations operating within the Smit Circle. Tengah pentip padbak mentakas ngai bagi kelega office rekam juga CLF repair yang kita hanjui yang yoban kapulun kunta. Ikibro lala kebenta. Upenlong ini kumnai benlong kita kinong yali tiap jingkang kinong prat lentai. Ujit upenlong yafei bapnyadon hagibenta banyat hau igivio. Ujit yosoda benlong kumnong higai hajugapor kumusodar. Ujit ikhun samla bagin misyakmat bagin siat bagin panay kasap kububleu ay. Ujit yay hep balit idakami ay. Wat nada imnang ay gikmat handray ublay wai kasap yai banlong ibanang hagatiam ngadap dagjing kemen gabakraw wat nada ngamdeisyu uwen ngamdeisyu unong mikmat ngamdeisyu ubandon badon ya taka katiar kabaklan ngamdon syu ukulom Maganto baklan Henry kamensi empat kerjam kamensi kanya yang kita kejingi hadu kene kesini betul lembah jong kejing dan kita kamensi jong kejingi nak benta kesnong nak benta kene ke konsusi kabangla sim yaka kum kesnong fry kejongan ngasim yape kum kita kibahi yang masih kejongan ngakliat yalade ngamong hapapiwan siya bangang anong ngamdan su hagapor kasupah banlait kabunkam Henry ukendri jong kecigi ubalatia yang bat yang ni ka konsusi biye ban pathat yaw tau kendri lasosat day nagtakadaw mga sayeng hakani kapor bangin niya kendubyang kumne bangin niya siyambyang sosisiyan kumne bangin yo banya play banya kap yigiribon nagbantajong no kamday nagbantajong ayam kamday namda kajingbantajong soda nani sketri ni urong basyong ayam kajing mentoy kaday iwan rak nang yakanay bagan long office bagan day office kabahadian kato kanis niyam ginang baklas sab sarang lami sopay niyan ngim kwa ay kata kamput tang hangajing kamian jonga menta kasnay banginuan ban kap yun yung repon ayam kajing kamian kajing galong andang ginanang baganay ka office rekam kaaya kajing kermian nagbanta jung KBO baro kibutan hakanay katahan kajungi day kataking kaban pankamian yang anda tat nga nang bat ngan so baganay ka office kawanra sipun kijing bantoy nagbanta jung